Igleri mau fafita ke fiona ke tau maring mai iglesia fiona o ke kalau maria rei i primare leo mau tol ka fayongo ka ngahi mea te mau tala no a koin ke lang ia pe fiona mau ko ho kelesi mo tataki ke atik mau tol ro tonga po kala ma koni mau fai ko to ko leni ya klasiko al ko ma famui amen ka fai mari ko ni ke eki premier leo ke kamata tau po kala ma malo malo pe ko pe fatapa me to maf fai ma tau hiu tau mai ki ngai afa ko ni tap me afio tam tu go tu po ono tam dani kuini na spau mo fale mo heofo tap fo ke tam pinis kalauni tu po to kala mo hoi ke fonua o ko pe ke hufanga atu i ngai tal fa tap kakato e fonua mo lotu ai fa ho mo tal legi mo tolu ka fango ki tau fa ta ko e ho atani ko fa mo pe ki to mui ko hi ko la hinga hi a senita kapneti na ki over mai tau taimi o tau to kamata ko ni o sikuata me he tahawa ka kamata ta ki pe nga me ko ni uraki ko fata fo ko ka ta ke pasifiti ulo tonga fai i Solomone ai ko fata no ni mafa ni ka ta ke ko pasifiti ko ka ke e palmia to ta sa ke valwek ka ko sea fo ki fata ko ni ta o ta ko hili mo ka office me pule anga ka wa office palmia pe na fa nga mali ai palmia ke ka ge nga hi fata ke pe ai hangelo fata mo nga society civile fata ka ta ke polizia o fo ke fata anga ka ta ke polizia pe fo ki nga hi sino fa ka feito pe gui pe crop agencies o ku now headquarter fisi no fata mo ka wa Secretariat of the Pacific Community mo nga hi sino ke na nga elia ke ngo atakai sprep ngai sino pe na i kau i fata ko ni bana ma fenga mali e palemia ke na tala noa pe fok pa mo tala no mo ka taki ke ngai funu ko Pacific i fata ma inga ko ni ko no wa hange be ko mo me ai nai famonia nef ai ale pau ai pulanga tonga pa mo ka ta ko Maconel Tower ai ko ka ta he na u faka hoko langa ko tau hala faka wa ko ia ko ni tau ko fanga uta puche ai ko lele ko ni me fanga uta ki folaha pe na faka mo onia a nef e ngo ka ta pe ko project ko e project ko tonga fanga uta lakun crossing project pe ko lo ko hala mita fitungia uano pe ko faka lango ni tau ye tol ai lo langa ko ni pe ko osi ai be ai panga ko ke faka hoko ke langa ko ya e ka ta ko ni ka ta fo ko ni ko na tona na faka hoko langa ko ni e wafkun salote na hoko atu me wafkun salote yo ka topa ki hala faka kawa o ewa pe hoko atu me ia ki langa ko ni tau hala faka kawa ko ni pa ku kawai na nga fa hoko pe me ngai hala ku ko ki hala faka kawa pe mo ngai feitu e ilia no ko alofa na me ta fa ko ki fola o fi mau ki e nga hi faka tafi pe drainage au kau ye nga we ko ni ko hono hoko ko we ka hau e whakamoone i kenpela ai mea kuipe ko statement of intent ko ha whemhaino aki ai puanga tonga mo puanga selia ki to e whakamapopuangi mo whenke to e leleiange a hona wanga we pea i he tau ka hau e tok whakamoone ai partnership agreement ai ko e lea pauia
ai whinga ai koe I wā o tonga pa mo Australia. Tau whakene nima. Ai wafa diplomatika o tonga pa mo Australia. Pa haele ane fio ki Australia, ki whiloa ki pa mo kovan seniale o Australia. I hono whamanatu kone tau nima whinga aki koe. Pea me iai ki sene Australia. Tau ni manoa whai whatongia tau office wha konsela koe I sene. Pa mone a whio tonu ki he ngā ue ai. E aonga ke tau whanua tau te whito ki ta whakoe ni oi mo ui. Koe kosina te tarifongi e pulanga ke ngahi tūtūni whikaku mo business. No lai seni koe ngahi business. Ke toi lele yange hono whakahoko I ngā ue mo toi maluange. Pea ika ke ngatai o koe fo ke palpale maua o whakalele business pe koe whinga ke whaiha business a whanua. Koe ease of doing business, my cost of doing business. Koe kuohirina tau maalunga o pito hango mea e ua koe. Ease of doing business, koe whaingofua koe ke te alu o mau hate laisen ka te whaka business. Ngai tai mea koe nei lau mahina o pio tau, lau tau, toki mau hate laisen ke te whakalele business. Koe ni utoi waweange whonga. Cost of doing business, o ku kei whenga tau toke tuku hifo cost of doing business. Koe tau uhilau ke ima mafa, ki investment. Koe tau whetu taki te ke au ke maalunga hange koe ngai whanua ni, kai lawa ngā ue o lelele. Ke pia moe communication, moe umea pehe. Koe umea iau whika waki hanga tonea moe cost, ono whaha investment ha whanua. Koe tau kau tau le whaswiki he maalunga cost. Kawai maalunga cost of initial investment, whakataha moe kere whaingataa ke mao. Pau kai ke whaingofua, pau kai ke manakoa whaitu e koe ke alu ke hakau investor. Koe whaingataa whainge whaiwhakarele business. Nā mai he ministry koe ia Trade and Economic Development. Ono toi review whakalele e whunga mau laiseni mo toi malu iangi ke ua tāpalasia e. Kakai koni tau tokangi e nau ngai aki. Ai ngahi tono no he lao ke nau huai ai business o whikau aki e mo whaihia. Nā te tari whaki he kabineti pa mo e Tonga Education Strategic Policy Framework. Ai kono toi whaisio fo au he tau wako. Koe senturi wa tahain. Koe hai ngahi liliu koe ke fulihi ke tau whakalele ako. Mo whenga ke piki tau whakalele ako ki he whakawahapurianga. Kau eri ake tau Tonga culture. Koe tau identity. Pe koe Tonga. Wakai ngatai ku whamamawhai pa mo e ngahi mea whika aki hanga tonu e mo e tapa e taha e tau wōko ma wahe mea ko anga ko tau ulunganga. E ko mea eua mau inga ngai anga. Ko tau kei ngāwe mo tau ulunganga ko he ngāwe. Ka bohe kai ke lelei whakatoloa, he kai ke tau hoko ko e mea mipa lelei ha ngai anga. E lau peke tau wako lelei ka tau ulunganga kowe. O eke fie mau taha pe ea ngai anga. Fie mau tau ulunganga lelei pa tau ngāwe lelei. Koe tango tau pehea, ipa mana koa lewa tau tohe marketi, koe tangata ngā. Pa koe ngāwe whaia e he policy koe niki he, ako teknikale, am tau iko TVET. Ke whamamawhai he koe kahau, I he Labour Mobility Agreements ma mo e framework koe mo ngai whanua hango Australia. Uwhi maki tau whamamawhai ngai elia koe niki alu ke tau wako. Kono whango policy whika pa mo ngahi motu I tahi whika mo renewable energy. O awe whukia he tai mini ngahi mea ke nau mo ngai vihango mea kui ko mini grid. Po awe mo ngahi mi sini senolata ti solo. Ka kui ai whaam ke whakotu ha energy trust fund ma ngahi otu motu iki. Ka wawa wau pa mo haapai. Ko hi o ku nau pe na toi higher cost ke generate pe kono ngauhi o mau ngai vi. Ko whatatain he mini grid ngai moto haapai. Ka tau pe mo wawa. U tau totoki tau toi sente fitu no hen ke unit, totoi na toi pangataha sente uan noa. Ai koe whakafuafu e ko nau ki tokolahi ki motu kai atu e mini grid ki ai. Pa haa mai ka pau te nau fua e totongi ko pangataha sente uan noa ki unit ki he api. Ai nau totoki na tolu o lunga ia ia tau tolu koni jonga tapuni ai pia unit cost of electricity. Ai koe fotuke trust fund pa o mai lewke hatokoni. Ke ne fua ia maintenance. Mo whakamaa ka nau tolu I totongi. Ono tau he ngahi mea ngahi pene. Koe ngai motu e na ia ngai misi incinerator ti solo.
ka wala te ai me ko ni ko mini grid ke solar me pe ke na tui fio ko me ma nga ke ma ngai vi ngat mo tu ke ne allow investment mo whakatupu koloa mo whakatupu economic ngai mo tu ai ko communication mo energy o ku ki ia ke whakalaka whanki motu i tahi ko tahna mau tio ane nai ki he whakatu e ngai mea kui ko tongan standards o ku kei mui tatu he ngai whanua lahi i standards ai ko ngahi ko e tau koloa ke ngahi whakatatau i standards au whakatata ngai koloa tau ngahi tongani ki he tuunga lelei o tau ke marketi ko ngahi ko ne tau hala mo i wafu mo i malai wakapuna ke alu ka whainga tuunga o maalu ai ko ia ko standards pana mau sio ane nai ki he ngai tutun pe he ke tari ki ngai ke ngai industries ngai sektor ke ya standards ki he lelei whakalufua ai mea ko na o mai ma ai kakai na mau te tari whaka nenai ai Fortuna University whafonua o tonga ki a pro chancellor ai ko tokon Pulea University na tari nenai ka mnedi Fortuna Dr. Tui Plot katoanga ko pro chancellor ya Tonga National University na mau te tari whaki ai CEO for o ngai ngowe o malolo te to taha ko via man ka to taha ngao fuolo taha mo oskia verenga taha i puanga tonga i he ngowe pe ka we tangata na no fu ma upe tonga nio tuku ka to e ta to no fu tu ke fango fu ne mo ui ke ngawe pe ma sector ngowe pe a ko via amigo ta mo tu a pe to na ke ko le pe puanga ke foki mai ka le ke ma ha no to kon mo hano fetong pa ko ni ku ma hano fetong ko to taha ele saika ko to taha ko falala pe ki ai Public Service Commission ia na fai tu ni bana mai pe ke kabineti ke noti be ele saika ko CEO for Oia o Ministry of Agriculture he mahina ni pe kon ki mui na tari puanga ke fafonga ta tonga ni ki he conference la ICAO ai ko International Civil Aviation Organization ni o tau whafong ki ai ke tau talano ai mo ki nau tolu ki ngai Air Service Agreement ai whaingo nau memi pa kai tau te white talano mo Papua New Guinea ko Qatar mo UAE nau tokoni mai ki he tau ngawe konu whika mo tau whenke teke ai Civil Aviation ki he tunga maalunga i tongani ko Qatar ulo tonga ngawe agi ke training i tau kau pailate ko Papua New Guinea ku ai talano mo ina to pete na lava tokon fa engineer mai ki tau me fa mapuna civile wa seria no tokon mai na to ki tau me ko ni ki regulation ono famalo hi ko fa tongi regulator ko Civil Aviation Office pe a ko fa si na to se ma tari Ocean Management Bill ai ko lawe te ni hanga uni fakata i ha mau mawhai koe komsoni a hono toka ngai whakalufua tau o seni mo ngā kou whakahoko i o seni ma ai whonua pea mo hato e taha o hau ni tua pure anga ke ne whakahoko ha ngā au ke tau o seni pe i he funga o seni pe i lalo he funga o seni pe koe whariki koe o seni ke pure i whakalele i tau ngā au ke tau o seni te ungata he ka e tuku atu pe te ha ngahi whehu o koe kia ha minista hen ke tokon mai ka au i he tari whehui koe te whai peu lele taha ke tari ha whehui ki he whika aku me kau minista ako koe ke nau i he ni Malo apito ekbale mia leo leo ai whainga maali e koe ni ke whai pe e ke whanki whehui koe ngapi ako September koe ki i whehui pepe ko mau nai ha taimi pe ko ha aho ke whai e koe le sisita ak nau tōre ka quantitati ke whiriwhale alea whakataha pepe a moe aho koe i whakahoka i whiri wai pe ngahi aho ko tuku mai ka ko ngape ko lava ke whapapau koe nei whahame ka matau ki e tāmeti me sori whiri ai koe whongape whoki e o mai e ngahi aho ki hen ki awe ki ni awhio ai koe aho hongo funu ha tātau ka topa ai aho iau whae le sita ka o quantitati pea kone tu ko ya ko kau quantity u kau pa mo kau no pelefo na stari falea e la mo stari e fa tanto koni ke liliu mo e tutun ko ke kau no pele ke tatau be ai ngahi maga tuunga ko ke telesita filia
ai kau whaafonga ka kai mo kau whaafonga no pele mo mantu na kehe ai kau whaafonga no pele na na la pe vote mai me mul mo kehe pe na ule sita ai au fi mau ka to mau to ke mau ke fra mau anga o mai me clearance ko ga to mo u pa te tonga ni he a ko fai ai fili pa te le sita fili fa le a ko tala mai ai ke fai ai fili ai ko ngai me ko apply ko ka mau tolu o apply mo ia ke ka no pele whakangata mo mau whakamole ki mea kou mau whakamole ki ai koe ngai aho ena mo ngai tutuni o puli liu mai mo ho igno pele pa nei loto lele pe ho igno pele ye ki mau tatau pe ai nei o mai foki me he komson filia ngahi liu mana mo whanau pe ke he medias ono tala ngai nei mai liu ke tu hifo toko ni manoa koe o e fi mau ke lesi ta ke toko hongo fulu pe a na tamai ke liliu mo paanga ko fa ke ma totonge mau fa mo ke campaign ke liu e mi he wa mano ke ni mano ana taki holo e timi mo fa consultation ngai va nga pana e vai u ka kai pa pe he puanga te ke time ke sange ke tau no fota focus e me aku palani ai candidate ke ni fa ho ko ma va nga pe motonga I he tokanga ke me tu fa holo aki ha fa tau aki ha pa ai ko me ko na ke na to o he bulanga ko ni o fa foki ka tu ko me ko ke ka no pele ke ai pe ke ta pe fi mau ka quantité de hu fa le ta bo fe dona ai ek pare me le fa malo pe na la hi fa ko fe dona pe ke ho e kapteti ek pare me ki muri malo mo ngau e ba ma fe fi ai ko ki ngi feu bego o ake ek pare mi leo filave mo ATS ko isi weni ne o hakpe ki mo ATS ka ko lave pe ko afaka osieni ne fa ki a tawen no novema o september en hangangi ka te ko a ne fa ya ai ngai time na tau fa hoko ai ngai press conference me ta fa tala ngai isi ko ya pe ko ko mana tu I ko ago ni na be tolo I me ki novema ai ko ahonia ko ki september pa september a tawa ko la ve mo tuani o ki ai ni I o ka ngawe o na o si hiki mai ki tau tu fito ke domestiki hanga te ko ga pal pare mai ai ko to kanga o ke va fa ina ni ke va fa pure anga va go ki he ka ngawe te na tu I va ngai va kapuna o puna fa va pure anga ki muri ai ke te au I he mau ai famatala ko ni I he pongpongini I he ku fekomi pe aku na talmai ai I o kuna mavae ua o ki kai ke ai ni ai ke na hau na tolu ke foi me na ofang he pure anga pe ni pe te na tangut pe na to I pe te na to o ki muri ku me ngawe vale we ni na talmai na fai longa fe hu na tano ka ni he na tolu he pongpongini I mala ka pona pe mo oni me ko o hake e feu I he ko tokanga lahi ki wa pa mo be fa to wa au lahi ka fa ngongo mi tonga tapun ka te no pe mo e fe tu ko point ko ta no ki he ko FVG ai va puna ko ne la tonga folau be ke me be ik pa mi ale o ko hangi ha puna mai mo fokia to ka kai mi do pule anga mi he monite tu site pule lulu tu pule lulu flight tokonaki atu ngabe vaka fisi e mala e lupe pau ping aluhak no atu ngabe tokonaki fonu yo pau ke vaka uai o na uta ai kakai mo fafoki me uangea o he aho e ko ko tanaki hifo e auia e kusio ki he kakai ko na hanga fetuku pe honga fai ki fika o fatotolo I mai me wano tahani ma ke wano wanima ko ni o silava he vakapuna fisi o mai ki wava ta point tolu valua miliona he tao o silava he vakafisi o mai panga ta fa miliona he tao ho full kosi ko hili taurek kai ke kawa interekia ai benefiti ai ho tere mo ha mo ya faua e falaka ko guinga ko tokanga ki ai he kapau e wesia ai tape ATS o ka ke ulo po ka hai tunga e ai tau waka ke ka o he mole pang ko ni me mo wa pe ke pule anga ko feu be ke hang fa mala mai o ku ai ha plan B e pule anga
pe ku tau no pe plan A ko ki feu ia Ai ke mama e minister ko ke public enterprise ai na le fa ho ko na nga liu pa ku o te ke fa ho man le pot ki nga go lo tonga fai e me ki alu ko ke transition ko me IT sa ke malu ko o ta ai ka ne tu ko te mini ko me ko mai no ko pa ke fa ho ko retraining ia pa wa certificate ia issue after of retraining ka nga we ki set up for all go na nga we ka ke mama minister ka me ko mai no me nga go lo tonga fa hoko pe pa mo ta mo IT sa ke transition le pe nga we ke wa e we sia pa was fa pe mo consultation mo airlines ka we pe Fiji Airways ka we pe mo Nusila pa mo Qantas pa was fa ha mai pe na to na nga hi firma ke fai ke hanga a ko tu ko press conference ko e henem ni sai ke ni update ka to i nga ko a tu ke tai mini u te ke ma fa matala mi hata pe ko ha party pe ko ha fai organization wa na fu ha ko issue kan ki he ka nga we ai ko transition for ko ni ku ka ke ne we sia e hanga we hata pe ke fa no fu hata pe tau te hata pe alu ya ka ta fu o ke ai ko liliu fai ku liliu pe ke governance with management arrangement ko ka nga we na ke perform pe na to e na fatongia to ton go fai mala ba puna pa ko u me ben ku fe ma ko ke ho ko no to retrain mo no to ai for o ngai certificate ko ke services ai ko alu ko ke ai ke ta ko u certificate ke e fra fo o ye ke ta pa ku service pa ku fai leva ai nga we ya e ka nga we ko na we bang malu o hange pe ai te sa ka sub ai foi kupu ko subsidiary ta ai ko hinga ya we arrangement o tu ke press conference ka hau ton ke he ni mo administrai ke ne fra mala la to ngai ko nga ke malo bito ik para mí leo ai ka pare wa ko ia ku etalie ke hui ka au pe ku lave ko ai wesia e hoko pe ke nga tai ka pau o kia hani tamate ta fa malo ia ta ke nga au ka kit ai tu fu ke termini ko sko nga au na to lu wa e ta de fiten ke fo lau ki mori pe ko mai no pe ko transition o ka ke tu more e transition ko ki mori o more a fa lo to fonua he malama he pranga o mapure ko mori o nga pe ko ke e para mí pe ambe fo tu fa ka pe ka ke lava ke tau ki toloi ki November for transition the timing is very very important the timing of fa hoko ai he go pere ngesi ko he ke wesia pe ta pe ko minister ne tonga ita pa moya ko hani tu don to ta ka wesia i me maulunga ke maulalo me masiva ko ta nei ku fai pe to nga ke pa ku ka ke mama o ni me watchful eye pe ko COI civil aviation office te na sio pa o ko nga hi ai nga hi me e civil aviation office pa ne point out that kan auto ene tu ko e me ko to pe fu mo aviation services to ngani o ku i tare ki ta ko civil aviation office te ne sio pe nga hi me o ka ke kawai ka te ne talat ki talatu ki ITS pa nga sino nga we hangi ko minister of public enterprise mo to kang me ko me lahi ku to kang ai civil aviation office to kang lahi ke malu mo ha ya we disrupt the services ko hi na ala ha ko fata o to kang fo ki ai civil aviation office pa ku ne talatu pe advisory ki he tal ke me ke fai ke falele ai services malava puna ka wai mono toka nga e lele anga to anga malawa puna ko ngai me fika ko mo services ko ki ta mate af me fra engineer ki uhil ko me ke security o malawa puna o tau tu pe he civil aviation office me tare ki ta o si o pe ke me ko ko aba e awa tu ku o ku ngari o ko ha me de tene hanga withdraw o certificate me service provider tene declare leva emergency ka pa ko me but for now we take it tawa ke tu so tawa pe ke ko ga bena na osif na os vraha mai pe o ku toloi ke ta fo o ko ke toloi ki November
Toloi ke tau fo ko nga kai mau e unga o. Kaya. Te tau fai fu fa pot ta. Ka ko me ngani ko ta je ko assurance fai he Civil Aviation Office. E play on lo pe fu ke ka provide ta mo me ka ko hinga fu ke conference ko na ta no ke ai ke yo conference o sign e service agreement me ngai partnership agreement me ngai for no ko advance in our air services aviation. Kanga me kon tau fa no ngai e fai ke fa poto ta ke unu. Maka me kon ko talat ko fa point out that ko e Civil Aviation Office ko ne sio anai ke fa poto. Pa was fai ben briefing anai ke minister o fai briefing ke tal o fai briefing ke ai ke o ko pu hango ngai airlines o kai ke ta ka he ne ma officer ma ko ha fa poto ha te ne point out e kana to o pa ke fa poto ha ta unu le leipe. Then that's what we need to do. Ki fa po to ko malu mo ha ko me ma ngai ke ho fa ta ma ki. Now, fe. Ko vela ve pe ke fe hugana Katarina ne nai ki he a ko fa candidate fili. Na ko dok se bengo na etukua nge mai mi he commission fili ok fai e a ho valu mo hiwa katopa. Iyo. Pa ko ki fe hui pa ko mo muya tu I he framework for all koni mo ai ke mo for to o ke si ofrale le ke ako kata ki pe ke whaka mahino mai ko framework ko ya ke tibe pe ko ako ai ko me ke feel ka pa ko update na te ke update mai matolu me ko date ko na ta mai ka matolu initially ka ha fu ke ta ka ko website na commission fili pena na u fra mai ko schedule election ke awan no ako no kita tahu aku mahu unu mai hoki kalau tu biar mahu no so aku mai ke office palemia ka te ke o mai kabineti neong kabineti ka mai foki ke palemia ke mai ke kabineti kalau mereka ki he aku ko tu ko makamai le ai liu ya ko ni he ko framework for all ya ki falele o ya ko men nang mali e he framework ko ni foki ke foki mai ka tau tol aki e me ko ni ke kau e tau ngai me fra fonwa he ako ko me na usua he me ko ni ko ta u me hu ke me ya ko ni ke alu ki he level ko ako ai me fika ko mo health and sanitation pa mo me ta fika aki mo o mai e tau ngai me fa ka tonga ko ni ke tau tala e tau nofo ke kau hono tala mai ga ta to ko me mai ko me na hu ko ku ata mai fa kau o hanga me go ni o te whakamana tu mai he tonga e ni work ethics. He me whakahu ke sila mai e ngahi me e whakake mo moral principles. I tau mate te ko pehenga fu no siapani mai na culture na to tu fio mo na work for technical no me pe. Ko tau parpare ma ta tu e tau mama ko me ko o tau o tau tu o ka ke tau ma ta tu o me ko basic principles ko ke tau nga ke nga. Na walu ki Australia po whakatata pe, ki kau tori ai ko kau ngawe, unau ngawe he kakanoi man. Pana na fihi ang kito tahu hana kau tahape ko hame aku urunganga pe he ai tonga. Pana fai whakamatala i o pese tau culture po talamai une mahino i and I think talamai ko tu ko taimino ko tui te ulawa ui au tokanga kau tonga aki ku ilo ke mo urunganga whakafono. Kako me fu o fenga me ko ni ke mo ai ke palani se ai ak fa atamai pa mo ya ko ke ta fa ko fa technical ai fa mama fa ile ta ulunganga ta tol he ako pa to me ko me no ma inga ia he ta to ke health and sanitation ko me no pe ai health and sanitation ai ma mo to nga i ko ta mo ka pa ke te lau ki ta ko ke te fa ia he te ki he lau to hi ke te lau ki ta ia e to ya ko saya hono mai me ko ke mo universal ang tau deliver ako ko tau to whakamama he tene tau copy me anusila tau malon tau alu ke finga tau framework tau tu ke lele tau ako ina think ko minister ako ko ni me think ke fo tu lele ang tau ako ke tau ko ke nga anga tau hoko ko ka ngawe lele he palpare mai tau ko o ngawe nga fitu ni ko meta tau Kako time ko tau mafuri ai ko ke tau ngo i ko tau me fa fu. Tau ko tatu ko tanga tanga o lele.
Nagalawe foki ko kawe ulunganga he hono te he framework ko ya ai ulunganga kon he ngawe pa ko tahaya ai kawenga mau inga na to me apika pale mia ko fenga e ulunganga ko ni ka nga fa pule anga ke te sayang pa ko feu ipe o ko si fra ma opo na pule anga ai ulunganga ko ya ai ka nga fa pule anga o ku fra kala kana ki mu he ke aspe ai isi ko ya me launga ko ka kai ulunganga ka nga fa pule anga Aga ne tu ko me ko le pulanga ke to ko ni mai Public Service Commission Australia ke set up fale le ha train. Ai ko training ko kita ko ke te ma with basic skills a fa nga nga. Ka wa ta customer service. O ka we mo mo ko re ke na to ko me ke fa le le. Pe mo nga hi to ko ni ke nga we hange ko nga we fa ka pa anga. Te mo su ke nga hi yo ngo mai nga report a tita. Ai ko nga vai na se pe me pe he ai pulanga na tu office vai me ko Civil Service Training Center. Na tu hal kau se life as. Te fai fe unua ke hola po nga pe pulia ai me. Te fa fo ke me ko no mau inga. Ke whakalelei a tau ke ngā ko nga fa po nga ke te sai. Ka ko fu me ala ni ai ne ha mai. Ko leadership ko to ton ke exist pe I he nga fa po nga ngai potu nga. O vai. He ko ne lelei pe ai taki ki na e ka nga o lelei pe. O nga me ni ulot mama he ka nga ton big address. Hanga PMA isa. Paku fai ngā we ki ai ki address whale lei pe. E koe tonga ko ne fia ko mea ko uhinga education framework. Koe loto tō ko e tonga ki ngā we. Koe tongan culture e. Koe taim ko loto mamahe koe ke toi loto ia ke ngā we o ngā we ake hono tai. Ai koe mea pehe na uhinga ke framework ko ni. Ai koe whahinga tauhi kakai koe mo leadership he ngā whapua. To tonu ke whakalelei I pe moe. Kia ngoi kau ngā we unau value. Koe aho atu, tusi te. Nā mau whae kātoa ngā lahe potu ngā we. Mau ospa mau kai. Ko mau whamaro ke kau whaka uri moe. Kau tama koe kau security malawa kapuna. Nau ngā tai tōru ni. Ko mau whamaro ka nā tōru koe konga pena tōru ngā we ai pua. Kau tōtonu ke iai a mea pehe ia koe hai mea appreciate ya contribution a taha ke ngā we pua ngā pia. Whai ia lo. That's leadership. Ke tau whakamalo he contribution le lego tau pe ufai. Kau whahau ke tu ni me ko me ke tau hanga kumi lo ke whahenga na mau ke tau te. But maybe ko nga si ve nga whapura. Ka ko me pe ha mo framework ko ni. Ke ha tau model of leadership based tau tongan culture. Ke fa ke tau nga. Pa lava pe lava le ha tau li liwe tau to ria o me ni. Ka ko ta fa ke nga whapura nga mon pe. Ko pe nga hi to no nga ta fa ke ni. Kau whenga e puangai koe ni whalele a ke training I mo whai ngāwe ki upotu ngāwe. Mo ngahi mea kau toka ngalahi koe kia e kau ngā whapuangai whaha ngāwe kia. Kau ai PMS ang nau whehu ia. He ulahi angi mahalo nau pehe ulahi angi loto mamahi ai. Decline e productivity a koe ke toi ongo e tō tā ngāwe no whatongi ai. Kau whai pe ngāwe ke se lele. Uilawa pe mua e ria tatau e tohe malai rako. Ki he framework for ogonia ani ko tari he kapneti ki he framework ki he ako pa wai fifi alahi ai tu yo ku kau he whakalaka mahuinga o ku whai he purango ni ka koe o ebe ki pui tu pa whakau te ki whihu I whakalaka ko ni pe whakakau ai main befo ko la wako ko na tau hawai framework ko ni ta hiwa fit whaa kumana tui tau lere mai o se ta tolu noa pa tau toki hanga rewa whakalere ia I he wano noa wha e tau tāna ki atu kia TNQAB Tonga National Qualification and Accreditation Board pa tau lere mai au tau tuhanga te whakalere I he wanoa taha tolu la wako ia o wanoa taha tolu hiria I he la wako I wanoa taha wha taha hiwa fitu wha pa koini koe wanoa wani main kumuhanga fotu ke framework for all ke tānaki mai ai koe whirulua ki koe tānaki koni umo whakakau mai ngai unga whafonua mo e tau ngai tonga mo ui ba mo tau nga tu whakaholo o ku mohanga o liliu a sila pāko ke a koi whakatonga I he tau lea o hange ko siapani na ke mention mai nai ko siapani mo siaina ko siapani mo siaina o wako I be he rea whakasiaina e nau tapa ko tau alu he technical school wako I be ano hanga o waholo misini ko pe nga I wha misini I he lea whakasiaina pe wakapau siapani same thing Koe poini ka bau ko hamo ko hafokotu ke mohanga whakalere a framework.
Ko tawala pe ke framework te tawala ta tolia he ko tu ia o to ton ke ako I he rea whakatonga. Peto e ako be he rea whapalangi ke whiri e tamsi ako. Te ke alu he rea whapalangi o ako e koe skills koe ni. Pea mo utau ke ngā koe ni. Pe te alu he rea whakatonga. Ko whee ui uraki, ko pakitoki tari mai, o ku kau, ai framework koe ni, I he mea koe ia, he koe kau ia, e mea nofo ke iki e whanau, e high school, ai tō whapiko pa te ke I ako teknikare. Hau e ako teknikare, ko whapalangi pe ngai teknikare. Ai we kole be kau ai pa pa ke kau framework ko ya ko voto ke whakakau ai me ko e to mai le fo ke ngai me pe ke fa ko fa ma tu ko si la pa be basing ai principles ai ko ta ngai principle no fo whakatonga ko me ko ni ki tau wa ko fa ma fa framework ko ni literacy and numeracy ka ba de mo ko algo muy que ngai tau o sina ia e ngahi tesi mo ngahi report na fai he level ko lau toi o ilo e nga vai ai imagino que kauleka ai ngai basics ko he literacy na comprehension pa mo level ko na fai fika pa ko finga me ko ni ko mga tunga fo ki ko kapike te mau le he level ko ia e lau toi ko te algo ngai ko si te mateu teu ki pa ko fai restructuring mo reform ia e mi sa ko ni ke to tu le yang nga progress eta mai ki me la ka ko ta fa ke le ana e sman fu na e fa mama fa e policy framework ki mo ke kamata ko la to kamata ki le fa tonga ke alo ke form ko tu ke form to lu ko form class to lu ko class 5 e level ko la to ke ma le le ko fonua he level ko e ko nga fonua la he ko si mo le na le ana ko new generation ne ko na to le ke na pa mo fatonga ula henga fa mama fa le fatonga ula ya puno fa mama fa le fatonga ngai fonua muri ka kai tonga no fa ke wa mole ka ko mea kana ke tala no ke o ku kau pe e fa kau e framework ko ni ke tau lama ka ke tau mahino e tau e ngai principles e tau culture te tau mahino yang e helea pe ko tau tu ke a ko le ke fa nau tau fa na ge ni ai le ko offer kapati te lili whakapalangi o ako ia ke whana, o koe ke tatau e mo whakamatala whakatonga uhinga o e ofa. Pe koe whakamole mole, pe koe ngau e malohi, o kuongo lele yang e mongo tono hango tala. Pate mo ke ngahi whonua hango siapani mga whonua. O ku mai na toi nau kapcha fofua ako e ke whana. Ti talante me kone tala mai nusilo ke kau ngako atonga kuwangi. Koe kau ngau lele taha mo kulupu lele taha kuwangi, koe kau ngau ngai kau sotia. Ai ko hinga ko na discipline. Pau no ngo display e fa hinga me ko ta hinga ko ki. Loto to ke ngau lele. Ko ngau lele o ko hono. Ola pa ko hono pale. O na pe na to ka pa e aloang ngai kulupu ko ka ngau ko atonga ki nusila o taki ngai ka sotia. E liliu me alahi. Pa mo ka ngau fa pu yang na maheni yang e ngau. O lele yang e na wang ngai kulupu. Ka koe teu pe he koe tau ako koe ngata ngai. Koe tau ako ka tau o hoko koe kau ngā ue lele. E ngā mo society. E ka pati tau tau mo hako nei kai ke malu ia mo lele ka tau tau. E ki tau hoko tau tau ke kau me pa lele hange koe mea kou whai kai whakaamu. Ka koe mea koe kau pe he whakako kau e reform. Mano to bapito ki whai whakasi pe aia na ke lau whakadenai ki he ko standard pe ko code of ethic ki kau ngā ue. Pe mo tau whanau, ke na whakaungai, o kuako e he api ako. Ko ki whakatua pe uia pe kauna he silapa koe ni. E koutu ia uia koe mea koe ke awe ki api. Ai ha silapa ke hango mātua, ke a ko ia i urunganga lelei katoa ia i api, ai ha henpo. Tu whakatoa he, kakai katoa tākiru tupu tonga ni. He koe he a ko ia e whaia i api. He ka pau te tau tuku ia o te kerere ke ngai api ako. O te kerere ko nau whatongia e, hoa pe e walu. Kako hoe ua whahe aho, e ki palpalema pe. Fotu at pe pe lava nei pulanga, o te tāna ki ai ha headbook, o koe ungai ki tauhanga o mai nato ki he ako. A bege nau ki whatau ki nau tolu ke nau ilo, koe ako e urunganga lelei, e hoko pea mami mo te, koe fu palaki poe. Ka ua toki lari he fu urunganga ke, pea mai ki api ako, o sapasui e me aia o ki palpalema. Ranga pe ki fotu. Ka pau te mu whatonga whare tau kauchanga o tānua e laurau. Ko origin tau culture ko loto fale. Ko me whakatupunga e ngai me kon tau talanoa ke ngai principles. Ka ko hanfu yo movete ia.
Aku vete ki he teknologia kon tau ta kai holo telefoni lang tau pai mo tau o kau he ngai me ko me na fi kau he time ko tau kau na to kau ngai me he kolo ko ta ba me ko sio ke hanga he pua housing of vete ki lot of fale aba ke sai ki fale ke no ma family ai ke fai me kon ta no ke tau culture ko tala i fale mo fofola ko e fala e ko nele be fofola fala lot of fale family sai to ngai society ko building blocks e tau culture ka ko me ko a ni ne veu ki e me no ta no ke na ton bifu ke ko lele mai me tau fanga kui o no kui kon to ki malo lo ai tala i fale ko he loto fale o tala mai ngai me ton ko ki alu fa ko ka kai a ni na tu tai a ni tala i fale e loto fale ka ko me ko no ku o ko he a ni hanga he telefoni ko tau pai ho ki o veteki hanga ngai polo kalama ku fai e fitu ke tau mo ta to ke tau wi tau fa na wi loto fa ke tala kana to o ko si ma be to ta tonga ko to ai me a ke matua a me ko hinge framework ka ko ke no foi ape ngo matua hanga e kavatonga ya to o tamai me ngai loto fa re kai mila fala ide ko ke no foi ke ta na ke fami alu a ho ya me kavato ange pe a fai to ko na tapu ya mo kava malo hi ne a vete ke ngai fami kau ai mo teknologi kan tau ma ka ba ta fok ta to ke tai van ni mango fu ta fa ngo fu me ko ma o po ko me na fa na wi ai ku insalote foi ka ve va ko me na a fio ki malo e society foi ka ve fa ai ko na ton ke al mo ke nga anga ka fu ta to e ta to ko ke ta to manatu e ko ke ta manatu fe na te ke fo la fa la ye nga lo to fa le ke ta fa no ke o ai ne ke ta fok me to ke hu e apia ko I vai vras be a ko be paset ke fai ngongo ko vi vras be ko tawala ko ni foi framework for ogo ne ako o tawala na ai ki accreditation ke ta make sure hangai kon ko NZ QA pe mo ngai accreditation ke ko Australia Africa ko the state ko to pe ko ni accreditation board an America ke ko no sila tape o tongani tape ko fei e anga fe ke fa pau a framework ko no tau fai ko ni e tali a qualification go tau wako i ne ngai university ngai fatering kale direct kihe ngai system yako a Australia o ku movete a Australia ya tipe me state tak pa me be vituna America o tolu pe fa a foi sino ko ya ko no sila NZQA pe o point be ko na fakakau na yeni ke o te tau urupuno mo tau fanga ta ia he tau tau graduate ya ni ien ko o si mari me na tau fai fa e tau tol mari a system be hiki extended o si la pa o mari mo e e be na kau i he framework for o na mo pasi ko be ko me fu ne framework ni ko me o ka ngai me fi ma he development partners ko na to kon me ke sector o ya ko o fi ma na to ha framework mo policy o le kala ba ngai development partners to kon me ke tau ko ke whakalele e ngai mea ngawe koe kai lawa e tau ako ki he quality ko tau whima. Koe ngawe whakapuri ngai kuma ngawe whuki e whai. Ai ngawe e ngahi ako a ngai mo ngai university, New Zealand, Australia, Amerika. Ke o mai quality ko nau mau, ke whakalele ai pe ai ako he ni ke quality. Ka he taimi ta tau, ko pau ke tui fio e mo e tau mea ko tau whima o kai langa ho tau whonua e ako ko tau whai. Ka ho talanoa kona ki he mea koe ki he tawhaki accreditation. Ko tu ko anda resource TNQAP ke lele ke va tu be ka hau ki ha puanga ko mai angi ke la fe hang pe ko anti corruption commission atu ke to la ka lava o lele ke va e ko ki ka nga ko ye ki le mo ki pat seti pa expect na puanga ke tana ki revenue mai at TNQAP ka ko ton tana ki revenue ton ke ne fa ni nga ke ensure quality delivery education ito antu ke time ni o kula ita na time ke checking ngai qualification ko lotonga fai local ke hango talano ke ai ke tunga lele ko time ko te lue ta ke nga anga ya sele monusi la na tal ai ko na o fra ho ko me ko he pulanga ko ya ni ke ba pa minista ko time ni ke tunga lele quality to malo bito ik pale me ale ko ki fe pense ka aki mo polo kalama tokoni ki he kaungo e. Ave pe ne ai homo
fanta nai tuku ki he kaungoe ke tokon ka te nau tolu pa koe e kepe ko hai tu unga ku iai ai tokoni ko ni taimini pe a koe haha ngahi whaunga e lawai o mau ai he kaungoe tokon ko ni pa koe whikaua pe koe whikakoni mai hala whakawakawa pe o ku iai naha ngahi api o ku tuu i he hala kon kou amanaki ke ngahi ko koe ki ono taki ki he hala whakawakawa pe ka pau ku iyo ge ngai apia i ko haha ngā ue whaiga teki nau tolo. Alo. Ai ke uraki ke megan ki he ngoue. Ai ko fuke panga na stana ke pulanga ke apa na he kamnet kan ki muana e fo papa e mi sta panga e kamata no ave panga ko na palo mesi ko nga to no million na ko ki pa wa no vai va. Pe ai ke maluang e ko ngai komit. Ku ya ke ko nga kam ni sta na sia na to lia. Ai ko se ko mit ko ni no iki ka kai fe fine ko ka tau mata u po ko se ai me ka me mi ba ke mau CV u application ni o ha tonu ke ngai fe ma po ka we me ke ka ngo pe a ko ka ngo fu ke no ata be na to ki hale bo lo ko ka ngo u la la de na process na to le me au ame ko to no to ngani ke to no to ngani he infrastructure ko ke ngo he koe wahenga ko tō tonu ke nau whare peki ana ku. Ko nau sepe na tō ka whare peki nau ana tō ngoe lai. Pe aia mo nau ais whaka moko pa nau are nau export pe ko whepe whetua. Ko taimin fu mamari alu ko whare peki pe taha ko stari hahake. Mamar mo taha i... Hako tonga tapuni pe ko lapi ki wawa pe ko wasi hawhale pe kai mau hala hapai. E ua te ke hawhale. Kau whima infrastructure ke o ua ma mo no ko ni whai kau ngoe ka aonga no ke. Ko mea ni ki he hala whakakawa ko e ne tuke tai mini o sign for ke agreement ni a tu tai mini ngawe ai patunga savia ko no finalize me whakake ke ai ko tafaki ko up to how ko tafaki ni ka wai taha ko business pe taha ko api ko pe taha ko tofi ai ko no finalize pe ai ko settlement ono settle na do itu whaka compensation ka tama ko guabe ko whanau pe social media hange ha tala au pehe me ko pehe me ko Asian Development Bank mo World Bank he kai ke na mai na ha pa nga hiwa fit million na Amerika ke langa ka hala ya tu ngau ta e pau ai ko cost ko no langa foi hala whaka ka wa ko hiwa fitu pone fitu million o teu whanima miliona kātoa ai whamore. Kau ai pa moe ngai hala koe mo drainage ko nagtano ke nanay o tanak whakātoa teu whanima miliona. Panga whano miliona ai Amerika panga World Bank. O panga tonga tau tole 1 miliona. Pia koe toi ngāre ko panga World Bank o tupi ko hindi mga futuk miliona. O tu ko ni tunga kele ai ko hinga na mau whamone a neafi. E ko si tu unga o ko kia meke to taufi. Ai kono settle pe ai o se lotonga wiki ua koni o se sign na mau fai neafi wiki ua kan kahako ke finalize mai pe ave na permit ka na koko pe a ka pa kwa ki tolo me ata be na o clear fi tu go fai ne ngai ngau fa time be ke fa ho ta ta we mo ta fale le pe o settle ke ground breaking i a tolo novema ko e ku settle ke ground breaking a wa valu o ka topa paku oku i tu nga reva ko ia nga ko ki hafa pa na hirang e tau fatafa muy taha na e beki ho ha mai be me ka kai ma uapi ko na fanongo ko ia ki ho na faha ko ia e faha ko tanu pou ka ku te ke faha fe mai no aki be mai pure anga mahalo ki me be na ho ha aki ai ka ko me be na u be fai me fe tu taki ke ko ka ki mo tolu ke mo pe ku fe ha me hoko ko na kere na fa ka na dona ko mawe langa ka te ke fa fe mai no aki ai ke ne tu ko he kai ke fa ata ya ke alwe me a fa mo pa ke tari ke settlement ko ngai kele ai ke tu ko ta mini ngawe ke finalize he mi sa fonwa pe parce que pe fa le no settle ko na do pa ko ne spe ko ba tuang leva ke ata na ke la pe me ne nai e paremia re o fa fe ka wa ki pe momo ko ga ngo ko ki he ma ko foi la ko ya apply pe ya ki ka fa fonga ka kai i ngai mo ua ko ni ko i fa mau anga kana e kai ki apply ya ki ka no pere
ka ko fe hu ai ona o os fa nga we fa lao ki ai ke feliri we foi lao ke mahino ko lao na ko ha mo ngahi fe mahino aki pe a mo tol fa fare area pe pa osango ia ia to fa e ke ki mui ba ko fa o si pe te u ki fe hu ia do pe I he wanoa wa taha I he firi ko wanoa wa taha na mahino au pito e tokolahi o kau kantiteiti pe a mo mateu teu ko ngahi kempeini ki mu ana ni ia na tau ia taha ia ki mu apa tok fa firi Pana fu mahino au pito e veke ai kau kantiteiti I he firi ko wanoa wa taha ko firi ko ni e tokon mi paremia re re kataki to e mahina e ua o ku hange ko ha me ku hoko ko me ku tokanga ki aina ku more ai interest ai ka kai he me ko politiki ko o ku ma osi nga we pe ma to ka fa yongo ki fa nge ha ki analyze ko ha ko me ko pe he ai ka ko fe hu ya be ke fe tu na ko ka politiki mo to lo taimini pe ku ha mo wila ko ha u hinga ko pe he ai tau fe ri wa ki ai tu ai ko politiki ki taimini ai ke tali ko lak fe ko si li fu ke kupu ko di su to ne ke qualification ko o ka no pele ke na ta ta ko mo ade ma wo ka to ke fa ma nga ma to hi fa ta ko ya mo ni fa ma nga and I think to be fair na loto lele a pelo pe no pele time ko na ai fa ana ma withdraw ka to u lao hang ko na ta na ke nei to ko lahi ke fa mo ne te form ka dal le sita ai ko ke to ko ngo fulu na mai pe commission filia u hinga ka atu ke kakai ku nau mawai ua ko me tu ku fa me to ni manoa ku hange ko me ai ku rila polo hata ka pa prove to ni manoa ko ki to hon fulu fu to ko si nai ko e wa mano ke hiki ko ni mamano na hu mai ka u fo pa anga ya ma ha siling ke le ya ko campaign na pehe a fito ka ki na ta ko la be na ma tu ku ange ko ka ke fa fo ki ta ta be ka no pele me ka fa fo ko tari ko na ko ki ho ke fili ke ki ure ave fika mo ka candidate ko te ure ave fika mo nga experience ko no alto tol ke ti ba to fika va ke ti ke wa na no la galo wa no ta fa pa to alo wa no ta fi tu pa to ki alo wa no ta and I think of hard time ko feel ya tol un hanga mai ka maturity I feel him mo kakai I faka ko ya vi sonne ai tala no ka ngai nga u mo si o atu ha mete de fai mai phone no faka luku fua o wa fa ngai u alto ta pena tu pa na ha ka go no alto tol pa to ki loto ka kai ko e wa ke pa ha pe pa mo me ana fa na u ia foi ma ta u ta u ia val ai ko ku ko wa no wa ta ko to foko ta na ki ka to mai me mo ngai me ka ko me na fa to ngai wa no ta fa ko ma ha ton pe ki holo tala no bu ha pe na e pa wa no ta fitu kama da gas me ko kama da ke ase floaty mo tu fa holo u me ko wa no wa ta ase Facebook social media lele ai ngahi me ai pe ki mau ilo ma to bu ha me he feel ko ni hu mai pa unpredictable he ko to e mahino yang e mo to me ala I he mau talano ko fa re ko fa he ta we fa mo mandu ke fa re ne ke compulsory pe for ma fola vika until mo talan fa ma fola me ke fa no ka kai ko na pa anga ni ta talano pe ko mena to tonga e fi se ti na man no fo ma u fa le pe ko fe pe tonga be ku ta fa I be ku no usila be ku francais ka fa no mai ke ai ko ngai transparency and accountability ko mang me no fai ko press conference every week because hai pe ku heni ka fa ma fola te me and that's something of mau value ke fa no to ta ko to e muri pa mo tonga ni me ko fa no hanga ton me pule anga ka wa e fa no ke me ko speculate ke social media ku hala ko fe hu ko ke fili ho ko pa me o fa to ai me ka candidate ka tala pe me ko ni o na message na mai e wanoa wataha pa ku mau inga ia ka taha ke whakauka candidate ko whakauka ke message ko na ta mai ka mo do lu ka kai feel mo feel fa pa ko ma to o pa ke mau foku ma to evaluate ki ma to pe ma ta u pe kai ke mau come forward to ka candidate and I think ko liliu ko sio ke I think ko uvahenga ko ka tangata ko na feel na whakakau le au pe
ko fale le ko ne wa no wa ta ke wa no wa fa o ku ke he me u fale le ki mo ko si pinga fa le pule anga ya ko ki mo ya ku ke he ta mini ko ka kai ko e o mai o tu ton ke na wo mai he talanga ko mo me a ke te au ia hanga e wa kai ko tu ko ni ke u fai tu tun ka ke alu ka ko kanti te pau ke sio le le te ao nga nai ki fale le to nga mo fonu wa mo wa nga ka poti o pa e filia ko ha e ku visone me wa se ni ta wa lu ko wa no wa ta ke wa no wa fa o ku ni hanga ya hi ke fale le ke tu nga fo ko ka gatekeepers ko kakai o ko stala message ka na to mo sio fa po do poto ko kakai te mo mai ki ko kakai te na talanga e lao te na sio ke ngai meu le ngai meu ko vi pa tuku e kai ai porque ke ngatai ko pule anga oi aho e o mai metafi tu ona mo fakata ha keiti paka ho mo mai hata ha ko ke tau ko ha meu ke fai ki ai te ni ho ko foi que foi ta fo la vede a lo to me ka ko anga e lau ya ko ke la ka quantité ke pa te ke sio pe ka ma tol ko he tai mini mo ke lo to ngai lo to mau careful o pito ke mau manga mai ki mua tala hamea pako tu ufa ngong pe mo to nga ko kan tit fo o le ke tau sang ka tama ko na pu na me wai ki ai ka tau tu ai ata to pak mau careful o pito ke os ko tu ko ma to tu nga tau ki fo i story he Facebook ai a valo ka topa ka mau ke mo wa no deliver services ke wa hoko fil ko me ke motu ai nga we pu nga malo pito pale mia leo kata ki pe ko fe fo ki pe ki he ta fa ki ko ne framework ko he ako ku omena ki ko fe ko foto atu pe lava ke tana ke tu ke inform ke fa na wa ko ke na u focus he ako ke na lava foto pe hana business pe ko fa ngawe te na ngawe ki he business lokolo he ko time la he no foi ka kai o hanu ke ka sia ina ka ko ka kai ngawe fo ke ka me foto pe ke ka ta ki ko pule anga pe lava tau sio pe tai mine o se tonga no langa fanga fu business ko e ka saina pe lava fa hanga o ke ko ia be malo ko mai ko fe tau hiki da ke level of and I think ko u hinga e ne ko ke tau culture ko tau culture da ko ko risk take ai a tonga e ni kumpe me malu no fo ko ka palangi na risk na me ko to ka successful sai pa ka fail Pako natula na tau ke pe natula tau nga ko culture ko ka sia ina me ka Asia o ia me ia ko nga we malo pako no fuana na sio pe ke ko culture ko tonga ka ba tu tala tu a me mo nga ta ke tonga a tau iwa mo fa baba o ko ke sio we he ku alo fa ku research wa me tonga culture sio o asia me no ke ta no ke we are risk takers we are daring o tau finge tau fe paki mo natula mo ngai fai ngata o tau tole tau takai holo toi holo he u me ake u tau me ai tau finge tau ke mai ka kai ke tau ai me ka tau tu fi da do he tongo hop mo mai ngai le ka ko fe han ton pe me tau tu ai ko fe tai mi te tau fanau ai ha ka tanga ta ma ka fe fini ko tau fon wani ke na take fa kala o na ulunga ngape tau risk me aga tau sio ki Pako value ng teman tu fatu ngai kau pala ni. Kata kau au hai betul au hai. Kau tem kau mah tahu mah we meh, meh lele. Kau pergi ke tahu ulunga ngai risk taking bagai mana tahu. Tahu ngai malu tahu. Kau tu kau meh kau nak tahu lagi ane kau fakal lele tahu leadership. Kau leadership ten hang inspire generation to take risk. Tahu alu hal fono anggo meh kau tahu. Kau fa malu tu kau meh na. Ulai fa kau ke ke kita lama ikut me tau fa ton no ta mi ke tau alu he halau fa ngata ka tau sio ke me ulele Malo pito palini ale ole ki fehui pe na ngo ne tok mai felave pa moi holo aki apesete wanima ai pa anga na ki ko menga ko lo ko watu ko ki to pule anga pa mahino pe ai wesi ko ai ngai tutun ngau ko ai pule anga Amerika i holo ko ni ai fa fo ko pa nga ton ke na ki ko ta 1.2 miliona fe iro pe ko ha ai ngai fo tu ngau ke ta fa ko ni o to ya ngai marketi make heange me Amerika ku si ofi e pule anga me ka mama fai ke hua to ki ai ko lo malo
Aku ne tu ko mon ho tala no ke mai ko ne Trump ko ne tariff system ko ke ufo no mai ka ta to le pesite ngo fu no. Ko me ko no mau he pulanga. O mai be fu ko magatunga ke tau liwa e tau me ku fai pa wa pe ngahi instructions na mai me po America ke ngahi Ministry of Foreign Affairs ke na sio o tau liwa me la pa ko me ko ni ulau mo hanga o pasi lau he money laundering me ke transparency ko protection me pe ko tau address computer crimes mo drugs me pe ke improve tau record e ngai me pe tau feng ke tau signing ngai international convention ka ke le fa lu fu mama na ma to kitari he ne nai ke fa nga ke tau sign convention on mediation o ko solova anga pa le mama to ke ko o tau ko ga ngai forum ke tau tala no even ko pacific ko tau to ke mo fisi pe ko Vanuatu pa ko pe ha fa hinga fonga mediation ke tau tala no tau ke atunga le ka ko pe ko ke tau to ku ngai market mana tu fo ko America ko fu market la ta hai ki man ka to ko ne fai pe ya tu ni ko ne upset the world economy ka ko ngai tu no ma fe pe pu ya nga ke comply mo ka ko for the time being ko ta hai u hinga impacted our trade ang ko ave me ko New Zealand di America decline for clear ka fe nga hi matapa ke hang ko alu ko New Zealand tau me kai ko tau wi ka ke alu market o fai be he u po nga ko fika ak mo ya e ku kawa te ka minista ya ko ni minista ngo minista ko ke fifa tau ki ngai conference ngai fika ta pa ngai ko me ko ni fai leaders forum e ko fo ke tau fifa tau ak fika lo to fale pe tau to hang ko fisi na he ni minista trade fisi ke tau trade o na o fe me na to ke fika tau kava tau hu mai ngai na langa me ma ang ai ko umia ko lo tonga fai ke alleviate pa problema ko o to ta tu ki la lo to o to decline receipts ko ma me export ma ta ko nga ko finga tak mamata ke ma lo yang mo ta pe ke tau me ko ke tau remittances me ka nga we ko ke ni offset to no ko export ko tau me aki to pu ta mo mi pe ngai fe ko fe la ve pa mo ma inga le fa to nga to te fito ke ala nga fale pe ko framework ko ni ke ta fa ki ko o ya ko a nei pa lo fesa ko me se apa ni pe ko pa lo fesa ots kana i to ngani e ka mata anga ko o e ta uni pe nai le ai fe la ve pe mo ma inga le fa to nga ka ta te fito ke fa to ngi ko ai pule anga ki hono tau hi pe ten hanga o fa to lo nga le fa to nga pe nai ni fa ta la no ai fe la ve pa mo ta fa ki kon ko ke ngai po kalama fa ko pule anga o na fa ko fa palangi ko to la ta ka kai to ngan ko ke mai no ka na to hange ko ngai fa no no to ku mai pa mo ngai ngo ai ko pule e pe hele pa lo fesa ko pule anga to ton ke na tai mo ta fa ko ni fe ilo pe ave pe ko ha me ta fa ki ko pule anga te ule pe ma mo o po nga we ko staff yo ai ke ai fa palangi po kalama tu ka ka palangi to ngan ko ka to programa le tio mo me minimize ka to ki fai pe ha fa palangi ko no translate pe la fa to ka palang na wi ko tam ko fa ma fa fe ka alo le ka to bi ko ka palangi u la ki fa to nga pa ko tanga pe ka palangi ta ta hena ka le fa to he fa no ko mai ka kai ko benefit me me ko ni ki ta me ko fai ke na mai no ka mo ni ho lau awi pa ko e ke mau pe ko mo pot nga pe we me fa to Whakatonga i mea he website. Pa koe sign fuki hango tala no, koe sign e kamata koe ke lose it, li ake tau tau language. Kamata pe mea tau tolu pe e tau hanga tukuange. Aki e tau tolu o wha o fua, mo embrace mai e lefa palanga tuku e tau lea. Ka ke tau mahuinga e tau lea e ko tuku o hinga e na e misa koe nipa mo ana tau whilungaki. Tau whakamahuinga e mea koe a tau tolu e koe lefa ato. E ko tau mau lele pe lefa ato nga o whaingo fua no ako ne lefa palanga. E ka paka ki tau lava o ako tau le whatonga paka ki tau ai whakalili le whakapalangi te tau tui fio le wango lea paka ki ilo paka lea tau lea ake. Ka mahuinga o whihui ki he kona whanongo mai pe ngai putu ngawi ngai. Paka tui ko mea te alu mo ke kabineti ki kau minista ke talang mo ke nau ngai putu ngawi ke ai whakatonga he koe kakai tonga ui tonga ni toko sipe kau palangi. Ka ku malo ho whihui pa mo talano ko e ke awe ki he mea ke ai whakatonga ngai putu Toki mui at pe he panga ko ni ko e panga no panga tom no miliona.
ko ai pe ko nga ki whakapapau yang hange ko mea nei hange ko mautolo ko e wha mau ki no ki pe ko ngou e pe ko hai mea ko na ke pe ko wa ko miti pe ko alu o ko ke te ale ke pange ka alu ke ko miti ke apply at ki ai ko pange pe panga ka ko miti de ne CV ai u application ki no ai ko secretariat dia mo ko pe membership dia me pange mo secretariat ni ka extra layer pe hono CV ngai ai be ngai consent ni nga hange ko uhinga me ai ko ke ai ke me na ta mo ke ko fangi grupo iki kan no fu be me ko ai ko ha extra layer pe ke mau CV ai mo CEO ai ki uno o ave fa le ke me ko na ke pule anga pa na o mai ka ko committee ko ta no ke se ai ko tu ko mi sa pa se committee ta ma ko no la hi se ai ai ka pa anga fu ke pule anga mo panke ai pule anga pa ko uhinga ke ne mi sa pa anga ke mau to kawai ke whakapapau i pe koe tau mua koe nai uhinga ka no ave o whakatau mua pe ke ngai no ai koe whanki no i ke au pitoi mo no loto pa wahe i ma ke he pe a no lalahi a me tolu mua koe ai koe mahina kono ko ako sina te ko si mo kamata mai nani u kamata ki ave leva e he whare paanga koe o fui tolo koe ni o whai mo pa ave pe ai wahe whakasekto pa koe pe pa me tu ni ki he wahe koe ke ngai fitu i tahi e ai ko inga ke totofu ko toe ai ngai sekto ai fanki ka wa pe mo fanki micro he ko la ita fa business hen ko fanki iki ke na graduate ke la hi ko ke ang hanau se ni ke ai fa le na me ke na la unu ke formal sector ka be no ko structure be no fa le administration and alone e pange fa la malo ka ko ki te fok be mo ki he me bune ki me aki ka ki hala fa ka na ngalo o mai foki o ka ki puri ko kere ko to penia I tongani I konstituto ne ko kere ani afio pe periodi ai te ki diri ui konstituto ne aya ko pe ko hape hono fina ngalo e fai pe tata pe ko no pere ko puri anga mai o ke ni afio me ko to pe fa te tau mo ta konstituto ko ponyo ko o hakeni o hakpe ni nai ko ui ko tuai e taulang ngai langa whakalaka ko ufo ko ngai kere o ka kere ni afio ka ko ngai ni ihi na o atu ke ne tauhi aki kakai ko ya pe ko ngai kere me ngai lava mea o kakai o ko ya ko poini ko tokanga he ni ko uhi ko ave ko o elisi ma tu ka pa ko ho eki pe ka mau tofia pe ko ha no pere ko no pere pe ko ha mata pure ma tofia pe ko pure anga e ame foke lisia ave ki to ta ko ya ka ko family ko hoko foke mala vakapuna lupe pa u pe fai e talanga lahi me ko kere I kakai u ko ke no fi mari ko fa am ko kakai e bene o hak pe he finga ko ni puranga ko si ke na ulanga mala vakapuna lupe pa u ko kere na ko wa fa fe paki he lisi hanga ton be ke no pere pe ko matofia ko poini ko kole pe lava pure ango ni o liriu ai mo lisi ke apitu ku hau ko ha uhinga ko uhi ke kai ai at foha o e he taimini pe ki ai ha no hako te nau kai he ta o hivi wa uanga ko hako mai o ki nui pe me ngo si pato ke to pe me ke no pere hakonga ha peseti ana fia ma ki me ha ana ne tu fa hol ma ne kui ke na winu ai he ki kere he tamato e foki mai ai fu kere to ha fa kai to mai ko me la puna I va u kono to ko ni fu kilomita ko ni ua pone valu ke le me fu kere te tau to me to he eka me of ke fangea me of pe to ngau tu ko kakai ha na tolu a kere ko na o sile sisita e to o pa ke to ka to loto he ko kere ni afio ka ko poini e lava pure angoni o vete fu frapona ko ya ai mua ko hai be ap tu ha posiona po pita po meri mo hai he lisi he no fai o hako kai he ave ki peset ko kai ai ma ko ki ho ha pe ko nga ko pure ko ni ko ta ko me ko ki te fi huma ka kandidate dia no fi na to mo ngawe a pure fo ko ni
Pra ni uksa ia ka ia. He kunga ko no te fino tonto ke fetongi. A pure anga pe kon on asa ke to ke ta sa ke mo ton pare mi ai fetu kon fetuna. O ga ma fi mari ma ki falala. Pa ma ka nga ma ki falala ma fi fia. Hanga press conference ko ni. Ke si me ama ko me pare mi ane o ki he. O mo take a risk. Ko mo ofa ia ma do. Se ka fa ngongo. Kuiti ate kuiti. Ka te fiha uia. Ulagi tong pe ko e free set. Ta tong ka to ma to. Te muliri mo ya ayo ma ki seni ti hanga ko puna ma me wa neu. Te to puna pong pong. Ai ka ki ha ma ki seni. Ko se ki fu ta ma ko. To tong bo e pulanga. Ai ke ki fea ma ki me hanga ke te tio ta hini ko ni. Wal fit po ni ma. Ma ya ne se ki ti ko la ke fare area. Ka ke e pare mia. Leo o gai mau amanaki a mautor ki tataki o fai e pare mia lo tonga me feituna te wai hanga tonu o guiai ho maulo tomo mau lau mari o gai mau amanaki lele e ia e ola melie ki kaka e fonua o me mau popo te ha mai he taimi ngai fu liu ko ni o fai me fenga la he mo fai Pero que me veo que no que fue que ka te clava tanga me que muy que me gan que te tau ko tu pe te tau tok fanong ngai press conference ka ko mai ko ha se to men na wa ke e ko ya le fo que fa malo ya pa fa pe te tau tok fanong que issue ko que le ku la fo que le involve me ko ni ko me gan ki hal fo ka va ho tala no na talangi kau contractor he mau tala noa pa mo newspaper he no hiki o koi hala whakakawa mui tahape e langa ki awe he kusi o koe hala e ua ko tupi koe hala whakakawa ke he e ua i wawa Aviation Bridge na kusio he waha ko koloa mahalo mo nere me koloa ki ho lewa pe ko tau koe o ton ke e hala ia o tea pe mo o tea ki tari hau Aulo ki fare vai ki matamata makatamaka ki lape al kolose pe ola ki no papo vai ku fata no ko ne fa mo ka fa ngongo pe ki se ko ko minister of infrastructure o ton ke la hinga bridges i va ko hi ke ne cut down ne time travel pa ne connect ka kai quickly ki hinga services ko ne ya fu mo ngai fitu be ka le le ke tak mamata pe o te pa ko langa ko ha fa ka ke ma lunga ke alpe tahilalo e kai te tamate ia ecosystem ko no palpale manga fitu ni va lele ko su ia banta of ia e flow eta hi mate ia me mo ka tupu tom ko ha pa at least ko ta ko a hanga ko fo ko ton de lepe alu lunga ko ha fa ka ka na e fanong ke ma kon ta ko ta he na u me langa inga fitu pasiki ko fisi la na langa ha fa but to me ko ha fa ka ko tu ko next level of infrastructure development tongan Funky wafu iki me halfa ka la ki connect ka ko me gan ke news tu pe ka eke ke pare me ko pe fu ke vote ko ki media na ba funky me be ke toki ata to ko ni ko ke malo pe ko pa ya ki me be ka feta yet ka ko pe fu ke pure lele me fa mau to no me vai ta mo vai ta mo fa poto ai vai ka ke o guabe mo te feu ka pa ki ta feu a to ta na ni pe ko to pe ta mi ka ko ki feu ko hoko tu ke isi ke pe ya e pare bia le ko ulo aki ko mau pensini ko babau e ki pare mi le ko to o hak pe isi ko ni o i kai pe fai hanga o ki ai o guai pe solution ki ai ke ua kauta ko imagine pe ka te fito o kua pe supply ko mau klolo me pensini ko tonga tapun o kua motor pa mo motor ko mau palpal ma si storage ko e tukuai e tukuanga lolo pe ko vaka ko ha u fu ya porque tami ko kolosi mai ki vaka e pe fu ki mama mai huanga ki taulanga i wau ko poni ko le atu pe ke fai mo hanga fa poto mo fa va pulianga he kai pe tu ko mahong pensini amato ko uhi pe ko yanga ko tukuanga lolo si Pero ma fa fala pe ke kauta hata. Pero ni palpare ma pe kauta ko ya, pa mohanga le ka sisu. O ko le ki ko ga pensini lang. Ko historia ko ta me ke lolo ne fa ke tala no folo me ke a storage la hi hen ke lolo.
Kana mahino mai ko kapa foto storage hen ko ta volume ko consumption ni lolo pensini me tiso me cc ai ko mena ke to hokata tala no motivo me panes ko hi ko kai ke economico pe vapor ke langa storage lai pe ko hi kai ke ha vakalahi a fe na vakalolo ko me utu mai me fisi ki vakasisi ke ha a fe holo ai ko ke lava vakalahi ya ai ko ni ha u hanga ton me pe ki fisi o hua i mai ke volume ko kawa tongan ni ko me e ki mama fai mau pe tau lo tau hiki ke fa mo ko no mai me he ki ko fanki tau yang lolo iki ko ka ta fo ko Pacific Energy na na nga tu nga lolo ko na tu nga lolo ye wa kana to o he pe ma pa mahana fi pe mo e o to ni ma ka ko va fu fi ma ke la yang e mo to ta mano fitu afe ko fa ta mo ka mo ko no fa le pisisi tak mata o tu ko me ke remind ki minister ko ni ta fa ko ki trade pa mo ma to pe ta fa ke energy ke to ayang ta no le ki va o sai bia e wa ye at me hene me ye every day almost every day pa life yo ngape tu nga ya ki ka ko hango va ko la ko commercial activity me consumption ko kai to ta mano fitu afe o ku to don ke fa to ka ma ke ki va ke fa la hi tu anga e hongo ka ta ni unai ai ko ke fa ta no pu nga o ta pe ku ye ta pe Pago mau sa ko ang chiu ak wakai ke ek premier le pe te lau mali le ki ai ko va ka pa te mau ngau ke hatu ko ngalolo o lolo to ang pe la hiang e ka lava hu mai ko nga ko taulanga ko mama wa ngo fupunga yo wa mu talau ka ko pa langa ho mau wafu ko ni ko ki mu talau o fa va mo hanga ki te visi e sai but the meantime ko kole ke fa atange mo ka mahu ha ton me maton me nusila fa heka container mai ko il vave ta hai hau mo benzini ma to fetu hau ha ton pe ki wava pe u aki ka pau te molava o to ki fo ila ko na i mo minisa le pa e ta ha pe ai ta o mo honge benzini liriu ia ko le ke liriu fa ta ka mau tu mai ma to mo benzini mo lolo fa ta mai hau e container nga fo container la la na swai be ki mo ko no fa te mini e potnga me te ki ko tu ko mana wa topa ku kakato e ka me pa energy commission ai te na fai tu ni le anga na te ma fai ke na fa ka e tau energy ku fa tu ai foi tau nga ko no ange ke mi sa ke ne fai fa ka pe fu lai fa tung ya pa ke fa ka ke ngai me ni hang energy ka ko tu ko mau hanga recruit ka new members ke energy commission pa ange le ba ke ngai ma fai ko ki fai tu mo palani e tau ngau ko ki energy ai fa ta mai ki ai lolo ko casa ko uhila ko renewable energy e malu ka to ai energy commission ma te na fai le fa nga palani ko na vetano te tau fa la ya no mai menusila te tau fa la he te po va te tau ai ha fonga ke heang pe ko happy fonga ka task ki ai ange ke energy commission ke fai mo na fa ka ka ki meno vetano ke wa safa ai ngahi langa fa laka e sisi alo ai o ka topa be ku ka kato ka memi pa na hoko na to nga na ko fatongere wa aku ke talama he ka kai na palpare ma pa aveleva instruction ki he komsini mo ngau ange ki he pe ko ha solution pa mo talama ko tu ke foi le volo hoko ke tau si wa ke palpare ma ko me be ke ta ke anga me ai ko o kai fuka ta va o me va no fo va o ka nga ko miti o ke pote atonga ni e taimini hala va ele aya ko mau le o ke o ngoi ki ai ko mau ki le o pe ni ma o ngoi pe e fitu nyan hala fa le hata ai pa ko va o si o se hi ai va o si hiki ka ki te fala la ki va mo o ia o si hiki ki tongan aya ni pe o ti pe ko va ka va o sin fala ni hope ana te mo ia ko ki meta ko hoka tu ke te hingbe ke va be famre more ma inga taimi ko ma wanga vai I pare mi ko te hak pe mo ai o te pe ke solo va famre more ko at pe ki fatata ko ni ko vai a holonga te foki pe ko nga fa ta fete ki ak na alo ani afi pe wa ton ke sio ko haka tunga ai vai ko ni gulele pe mi ono pong tamate he hong fulu pong o tai vai ai fu wa tai me ko ya te tau to fok mai he nima o te framo ui nima pe ki hong fulu po uri pe te tamate tai vai me hong fulu ki he ono
o maulelele pe he ai pe ko po ni ta pe fo ki misini ko misini me ofa mai le matua e ko mi vai le matua sa kolo me fa fonga lo tonga pa me kakai o le matua ke o mai ke naulele aki ka ko misini motua pa ko ivi hono ivi te ne hanga puhi ka ikai ka ki ne lava tu fakia holonga ko o ga pisko ne ton ke ha ki ai ki holonga ko ki ai ko ke lava vai fe unga ke pe fiti fe mau e pisko ma ke me ka ke lava fare o mau ko poi ko o hake ni ko holonga pe halau furi kato ngai kolo ko va vau mi tak ta pe ua tolu ko lai tai e ta pe ko le mato se ton ke mata vai e hongo fulu ke fu kolo la ko palo ma ko ivi frapanga ta pe ko holonga mata vai ton ke fa pe nima ka ke wa ke no kato ngai kolo o a ki ne yafu ko le pe ya ko plani na mana tu ya he wo fulu tu pu ko ko plani ko ke vai va uia ko tu e va ko ni ko holonga mo mataika ko person la ta he vai ka ke ko poni ko le e pare mi e lava nai ke fixi ange mua ngai vai o kawe vai a holonga u tike ke a uange ai sola ia ai ko na ke tu te mini ko na si te me te ki me ngau ke fa fola wa tu ki he vai ko na holonga ko ne tu ke te mini e vil vai mo oni ton ke fe unga vai ko nga ke kakai pia ma ko ne ko te mini fa ka ko pule nga ton ke o mai ngai vai ko ngai kolo ke o mai me por nga mo ke na fa mal ko pote vai ka lava pote vai nga we ka na to ka to ke we tu ke he ko he tu te na option to ko vai community e pa ko me por nga mo we ane tu ko we fa ka nga ke mai ke to ngai fa lu fu pa mai ngai me nga we mo fa ko no repair mo no to ka ngai ke fa mai he pote vai ane ma hope mau na puna to si pa ta mai ko ha me we me nga ke atu ya e ko tu eta mini ke mo vete pe mo vete e me ko ni fica pa mo vai que por ngai mo ui que por ngai ma tolu que por ngai e fonua a me fica mo vai o pe e committee vai fa fonua ya atong e tem ta tau ko ha fa hinga sino que ne ha tonga o foi fa ka ya que pode vai que na tonga kai ho kwato na tombo vil hanga mata vai fo que fa ya ki ngawe pa o te charge mama fa community kai me ai pu nga que ne fa mai nga mi sine to konio tu ko ni wa nga me te ki o atu ba mo nga mi sini li we tahi ke vai atu ki ha pai va mo eu malo ke na fa ya ke li we vai ko pa ko ke fe nga vai ko atu ki me ko ni nga ko atan nei ko tau senta ko ni dialysis ko I veitongo e flawa tu mana ko ka topa ai mista mo ui ke ne tari ai me nga we mo fa malo ki he kakai America na ofa mai ke me nga we pa mo tokoni ke senta ko ni ai aluia ki ai he we ke tama kong o fai fa malo mo mai na ko ke dialysis center ai ku ne tu ke te mini he fa ka mi sta mo te ta hanga hufi ato ta ko ka topa ai tu ko te mini ka ku me o se langa ai to ale langa me os ko to e fa ka fo lau mai nga we ke mai ki tonga ni ke fa ke ku fa bito tau kakai he na wo fa he mo ui ki America ke tala sisi ko fisi wa to ko fa tonga no fisi to tong be family mo to konde si ka ko tu ne tu ha me pe he pa fai to konia ni ngo pe to ko si ka wo ta la sis ka ko to tong be fa to ka na o pe mi sa mo ke le fa ta ha pe ai fa ehi mo ofa tau ka kai ai ha tala si senta na ai pa mo si langa he o tu ai mo ngai fare forum me fa na mo avi ke tu ai ke fai ai o se ona le fai tala si pa fa ka ke ngai fa le ta ta ha na wa pi ka ko tu ko ta mini ngai ga to ta hai malo sa ka economia le ka atu ki fang fi ni wa be na o si taimi ke u laki be ko le to ko ni fa wa pa ko ulo pe fo ku te ke ulo pe ko me ange mi sta mo ki wa wa pe kai ko o kai fo ki ha fa to ke ta mata le I wa wa ka kai fe fine ko Olivia afu ko o ku yo no mata mai ni ma pe ku ke la ta mai be termini ka ke lava ha to ko ni ki family masiva ko fe fine la langa ko le be na lava e potunga mo o to ko ni ai ang mo ke lava fa fola mo ke ave ki no sila ke si ko ni fa na to ko fitu
manga mui ko si la langa ka kui hono fofonga lo ua tembe ki ata mai na he family ko ni bana ko le ke hanga pe ko le ke feitu una ke ai mo ha mo to ko ma vahe pe ke lava ai to ke ta me falmaki o lo hanga ton ke api o tu be dei matu atu e hala tu ko lo o fai ngo fu pe ko no Olivia afu pe ko le pe ke ha to ko ma ke fa to ka ngai ki ai o se ati ki fai mahaki ingu talmai kai kui abu to mata ka ha te ai penau si no foi mahina ni ma to galatu ani afi ta ko o ki glava ko tang ki ngau pe ho mata e ki mo ui pe ko ka ave ko ka specialist ki no sila sabe ko fa ho ki io ko ho ko to ko le pe mo ko ta ko ta afi ko ni kai ho ata ko me kai ho ata ko ni si fa na mo ki breakfast from le mo be ke ni sta ko o kai ki ma fu fe mari ke wa he koe ngai kolo ia o kai hange ko tongani o tu ue vao mo vao aia o tabe ko hole va koloa pe mo tu ani ki vale ko fu hala mama o ke lu ai ke te foki ko kai tabe hange ko ho mangia ha kio i tu tatau te ke foki fe va o mama o sabe fa ho pe ki mi sa ke lava na ki to nga patseti ko ki tolu ma ko tolu ki lu pe ki be to nga tauni ko pe patset ke po tunga yako e lava va o ke na si kawai pa de ko se por nga ko ni ko le pe pa pa le va ikai be ai mo te ki fa ka ka ta ma da ko ani fe wi le da ha fe va si la io ki frau spel ja ek premier frau ko lo pe ko le pe ha to ki fa ngamarie e tu ko tai mini na ke meang foki he mea ko ni a ko ki babao pe ko mau ko le pe ha ki fa ngamarie ko pe foki ne pe foki premier he tau press conference fa muy ko pa ya ka ta nu hala yo ki babao o accredit e motolo pa na all fai fa totolo io o ga e ua ka ta ku den pe ka ta se pa ya fai ko si ka contracta ke volume of road works ko tai mi lahi pa ma fa ka mai ai contracta ko nga we ki e ua ko me contracta e ua ko nga ki va o ke fa hu ke ma framework ko e tu ke to no be pot nga we ki kai fu ke amana ke pot nga we e lahi pe he hono teke e tanu hala ko na ai pe ka contracta ya ma na e fa be ma pe ni ka na la nga na to hen ka fa hu mai ko tu ko contracta ko va mo contracta ta hai e wa ke na hu mai ke la ta nga we ke tu kan ka contracta ke na fa ke va to kon pe mo ia ka ko ngo contracta ko na va lo to nga tal ki he porque o men ko fa le panga ke na tal mai ka ka fa contract na to ke na fa ta no ko be ke me be ki foi ai ki hala ko ni na tau me be ki ai ai ngo nyai foi hala pa na fe ka fu ki te foke OIC pa fok pe ke OIC o ma fotu le ba ki ai foi hala u ke tahaua e fitu ke osia pa ho ke tahaua ai ka wai pe foke ngai ba nga ka toa o ta no be va va u ngai va va ka toa pa ko ya ke ani u te ke si lava nga unu o mau no fa me nga o ke me pe ko ki lori o ku ai pure nga clouta mau se veita nga homo palpalema sabe mau lo me mate palpalema que me ne ko mau ai un contract la que na hu mai mo ko mau set me nga ta ton ke va ki ne ya fu ka lo ton ai fare vai a me o se tan we pa que fa se me ko tu e atu ke fa molere me ka va pe avec niu ka to fa fo ke me ulia ka niu ka ko tu ke me ko ke tan hala o ku lo mo nga me ko ka lava ke fai mo teke ai mea vavau ke fai mo tanu e halake. Ka te whitu ki ngai hala ngoe. Kula pita ngai hala ngoe pa kumau when ke whahangawe ki ai ko hiko e ngoe. Anga ku alatu koe ko osi. Na kusio ke he lahi kele kele uliaki koe koe ai. Wana whae te maunga koe ke whakalahi. Ke alua vavau ke mea koe na kusio ke to e whai nā mo e kawa ke lahi. Ko tui ulahi ange e ka ngoe vavau i ewa. O sai pe e we mo to ngali le ko va va we fi mo fa ava nga mata pa e ke la hingo e ko ai ha ka sai pe mo si pe ke ki me pe u pa full stop ko hoko be formule mo yang ya ko hoko be ko fa asi o ki he ki por pare mo ko ni hoko ki he ngai vakatahi ani ko una wanga ngai ko lo ani fu mama fa ko le be e ha to si e ta pure anga
o ne tu fo ke o mo tong o fa te mini ka pa te ave film a me ale ki ave ko ke lava ave be tan pe ko i ke te tari ta wi ke tolu fon fa ka le va kai ai te puka ki te mini o ku faka o fa apito ai ave ya ko loa ai te tari ki te me ale mo ni mama fa ko me ale mama fa nge pe me ale ia me ave ki hendi wa me no sila ki hendi to ki foi na mau now kore he minister go public enterprise ke siwange pe go ha ufekta ne teke ke longa price algo evatai ke siwange ke me go patalanga u fai money u fees mo charges na go me ne teke ke longa totong igla hapi tenga totong u charge patalanga mo to nga me ke ku o totong fa sio ke mo sio ke totong i fa lu fu lu tong ke ya nga hi anga me ke ngata anga i nga totong pa ko me ai competent authority ke sio ke o nga pe ko nga kolo go e fa kolo mo ki mafawa pe ki ngai ka ta wa ka sio pe totongi pe ia pe kai ke fe abe ki me a e la ke ka u fola u wa ta mo ngai business ke ave ngai nau ke langa mo mo ki fo si be ya osi ki me ko lo tong ke ki ko be ya u pe fo ka ngo we pe no fa via ke me pe fo ko na ma to mu ya va u ya he fo ipanga ko ne tolu miliona na tu fa ya i he pure anga ko pure ngombe ko ni na me ki ai osi ave mo to ke ka ngo we ko o be mo e ne al ki ai ma hala ma to hala he me ko i ya ka to i september ka me be fe tu na ko si ko ma ngi palau ko e ua mo ngolori ko e ua ki ka ngo no fa via a va una ke me anga pe ki ai o si tau mai o ke vai tohi ko le mo ki fonga la o ke si fa va ve fa fa au pito si ka ngo ke ka me anga o ke fa via ko ma wala e pa anga mai mo ki ngi palau pe mama pa ko stongan ko le pe e pa subsidy ke ko te ko office pa me ko pa subsidy ke to tongi wa ka mo fo la me nga ko te ko me ke le wange ke si ke me ko ni pangon tana ke no ko me na wa apa ok tu ku mai ke subsidy ke e ko ngowe tu ai opito hono fa me nga we ko ia ki he palau ton ke la he pito palau lele ta kai holo ngai wa nga ki ko me pe ku to kan ke pule nga ki hono mechanize fa ma me nga we ngowe ke te la yang mo le ya mo va me nga no fa nga ko ke no uta mo nga me malo kon be ko sita me ki hen ko to be ki senti ki anga vai to ka si fra ka ki baba malo pito to ko ba malo malo te pare me ale malo te ka fa mo o tau programa ko to fa no nga tu pe a pe ke ka ha tu pe mo ke fa o sia te tau programa fin o kresa ta ko skolais o fa tu ka tamai pe mo la mari ma non no voi a ting ma to na hiki ka fa pe ta ngata amen malo Pea ko e kakato ia e polokalama ko ia e houani e whakataha pea mo e officer e ikpale mea. Malau mo mea mai ka mo mea.